thir tu zong zong te chibai le vek ule Sushant Singh Rajput thina thu boy hian engchen nge a o don ti hria thiam har ta khop maya Sushant Singh Rajput chungchang bi ka heng agency CBI ED le NCB ten thutluk na siam felin SSR boral dan ron puang po ni se he thina hian ngong anei thui ta e maya chanchin ngai ven tur po atamin kan soipol noi zel lo theilawa ngai thatu te tan po ngai thlak anuam lo mai thei kan chanchin bo sai ang te min lo ngai thlak sak thin awangin ama sa in lom thu ka soyani Sushant Singh Rajput boral na thu boy kal zela ru hlo ka inhoya mi enge mozat an man to thu kan ron tar lang to a he thu boya mo phur tu bera pu le ru hlo ka inhoya an man tak Ria Chakraborty po September ni kwa khan docs ka inhoi thu boya NCB ten an man ani kha Ria Chakraborty an man ma September ni li khan a unaw pa Sowik Chakraborty po an lo man to boka an pahni ba ka hian SSR manager Samuel Miranda le Dipesh Sawan po antela anni hoba ka hian ruihlo ka inhoi thu boya tho hian mi som paruk te chu NCB te hian an man to bok ani kan tarlan tak ang khan ruihlo thu boya Ria Chakraborty NCB ten an man khan baikula jela dalu ani a jela dalu ani khan bel te po andila ma se kotin andil na te alo nol sak to ani kha kan tarlan tak ang khan Ria Chakraborty hi ni som pali chung atan judicial custody ya da ani a Ria Chakraborty an man hian zankhat NCB office a riaka chumi hnuwa baikula jail lama dalu anita ani nimin kha Ria Chakraborty judicial custody ya a om top ni ani a special court chuan tan hun chung ron pot sei le in Ria Chakraborty hi October ni rukthleng jela hian alo om le ri phot don ani Special Court in Order a chhuah hnu reiwak lawa Ria Chakraborty le au naw pa Sowik Chakraborty ukil Satish Mansinde chuan High Court a bail dil na the lut le a tarlan danin Mumbai High Court hian Ria Chakraborty le au naw pa Sowik Chakraborty te bail dil na hi vo in September ni somni pathum hian angai to don ni in tarlan ani Tarlan jail danin Ria Chakraborty in judicial custody ya a omni ani som palina a manzo ni nimin khan video conferencing kaltlangin special NDPS te ama chon nia tarlan ani bok tarlan jail danin NCB te hian Ria Chakraborty unaw pa Sowik Chakraborty chu nikhat chunga ta na thuzo fia tura kol andil thu antar lang tel bok Ria Chakraborty ukil hian kota tumhni bel dil na alo thelut to a hemi tum hian bel dil na hi nol sak ve ve alo ni to ani tun tuma High Court a bel an dil na po hi court hian apom sak angem court thutluk na ngai chang le phot mai ila SSR boral na thuboi kalmek roi hlo ka inhoya Bollywood chung a boy zia kan ron tar lang to a heng roi hlo ka inhoi thuboi NCB ten an chuina a Bollywood star ming aron lang tanual maya kan tarlan tak ang khan Shraddha Kapoor, Sara Ali Khan, Rakul Preet le nimin maya aming anron tarlan thar Deepika Padukone te po antel ani kha rinlok deu angein Bollywood star te ming kan hriat bel zela kumsang ni a Miss Asia Pacific International ni na lo chel to tu Dia Mirza po Jax kai noi thu boya aming aron lang vele tatlat mai NCB ten thu chwa anron tarlan danin roihlo zwar thin Anuj Keswani le Ankus te NCB ten zona anzo atanga Dia Mirza ming hi ron richuak ni in antar lang Dia Mirza hian celebrity manager kaltlang chawa Jax hi lachin nia tarlan tel bok ani thurin tlak tak NCB ten annei anron tarlan atanga alandanin Dia Mirza hian Jax hi alei thin nge ani ti finfiana thatak annei ni in antar lang tel bok ani Dia Mirza le celebrity manager po hi NCB ten thuzo fia tura an kau thoi rin ani hetianga an puna chu Dia Mirza po in social media lama na satakin adawlet ngala Twitter kaltlangin ama an puna zong chu thubel chian dol lo ani thule inti mol photum na ani ti in atar lang ve boka rim taka kalau tho ha ve na zong min ti chia sak vek an tum na ani a heng roi hlote hi voi khat ma kala leilawa katingai heklo ani ti in Dia Mirza hian Twitter atar lang bok Dia Mirza hian soithun zom zelin India khwale tuikani na angin keima a dikna omchu kamang zelang keima min support tu zong ka fans te chunga lom thu ka soye ti in Twitter kaltlangin atar lang bok
kan tarlan tak angkhan Sushant Singh Rajput thina thu boy kal zel ru ihlo ka inhoya vo in hian Jaya Saha le Kwan Company CEO Dhav le filmmaker Madhu Mantena chu NCB ten vo in hian an kaule dona Madhu Mantena hi vo in dar som pakhat hian an kau dona Sushant Singh Rajput talent manager hi dar nia an kau ve thung don ani tarlan zel danin Deepika Padukone manager Karisma Prakash po NCB te hian an kova a hrisel na a thatlo awangin NCB te hian September ni somni panga nulama thuzo fia tura an kaudon tho tarlan bok ani SSR business manager Louis Shruti Modi po kau ani to a corona test ane awangin CBI te ma a inlan theilawa tarlan danin test result chwa huna corona laka a fi hlim chuan NCB te hian zo na zo tura an kau thwai don tho tarlan ani bok ani Sushant Singh Rajput boral thubuaya National Agency lian pathum CBI NCB le ED ten an chui mek ti kan ron tar lang to a NBT News in atar landanin agency pakhat National Investigation Agency team te hen hu chuina konga hian telve mai thei an ni thu aron tar lang hei hi achan nia soidan chuan SSR thina thubuai kal mek rui hlo kai hnoya firfiak lam in rol na ril hel na lian tak a omwang nia soi ani a Bollywood chunga rui hlo thubuaya hian firfiak pol then khat chu heng rui hlo sem chwa chungchanga hian an in rol nge ya rin na lian tak an nei ani chumi awang chon CBI NCB ED baka NIA ti hian nu chuina hna hi an tho mai thei thu an tar lang khati zong kha tun tumata na Sushant Singh Rajput thina thubuai chuizel na le akai noi kan ron tar lan thei chuni le phot mai se thlir tu zong zong te ni man nuam mutui mangcha ule